twakugambire ngo twino mjenyi witu omuhumuriza Gideon Tubireje jakwa natuganira aha responsibilities ningashi obujunanizo bwa bwanyineka bishubwe no banyineka obujunanizo bwotaka bwishikize senye natumanye ngo ryanyineka nturugamba waheza kushikiriza ibe byariyo naza kutushoborera sebo twahuriraje kwijabo kuba imwe bukatushobera kare muhumure abari kutureba n'abatwikize mwena n'abaramusya amazina ni Gideon Tubireje Katsigire muhumuriza wanyu kandi nija kuganira nimwe ahanshunga ezitwireho kandi ezitwashangireho kandi ezikiruho kandi ezikiyuni zija nyineka twaje kugamba nyineka obujunanizo bwa bwenu buwa obujunanizo bwa nyineka babu ninga shibo nyineka bitabuwa nyineka bo hakubagamba nyineka omutwe hija muki oshoborokerwa ki nyineka katumwetenka mukuru weka ninga head of the family obwiro bwinji banyineka n'abashije ate bugamba bakija mbabihindura amanyangogo yabanyineka ngogo yabayisheka konka nyineka nikimanyisa nyine eka situkugira ngo no mother of the home nyine tukugira ngo I have a home haza obwiro bwinji orukuba yineka n'umushija omushija nuwe tweterera mukuru we ekitinisa kya mukuru weka mbona omushija minds katutamushija omukazi nawe ntujya kumugambaho bato omukazi nayizira hansi y'omushija omushija nuwe mukuru weka head of the family yes ntikimanya je bari mu mzire bitekateko byo kutushwera kanuko mukija mukatwachi omushija kwahura yenda kugireka agenda ashwera omukazi amureta amutasya amureta ayombekeka hazaba mukuru wejoka wadate bintu bikijana bihinduka umwe makaga garugaho hariho single mothers hariho single fathers hariho n'abakaza bashwire nyine ko kuwakigamba tinkubamanya jabo konka responsibility ninga shobujunanizo bwa nyineka bukabire buwa so nyineka twamutwara nka head of the family kandi ubwire bwinji omushija twine omushija no manu wataha ari ayebembire buri kimwe ninga shimukuru weka hagire cyabaho cyona oshemerire kwebembera eka yawe kandi ukagiherezo buhabuzi you lead your family and guide haza wagihereza buhabuzi ki ninga shwajebemberota eko kujebembera rindi ntmanyisa ngo niyo gumanorere ko ahamisho gayo niwe ryo misho niwe ryo bagamba ngo eka ya Gideon eka ya Tubireje hate kishane cyona kishara Tubireje bitwe tutakashira umukaye natwazata honekaye waza no basa kunyoye twizi nga kubirende tugende tusesera abo koko no basa butabona aho kugira ki aho kushesha kurugero mukuru weka ko kumanya so mukuru weka osheme kutahe kishane cyeka reading eka yawe hazo okwebembere eka yawe twamanyisake ogire bintu ebiware tereka yawe yahikaho you provide moral support mukayitwa kwetanka counseling manya hagire cyenda kubo mukaya yawe haba mu obo kwikirizana ninga sho gutikirizana ninga hagira ekitashoboroka iwe kanyineka no mwuga gwawe responsibility yawe kushita hansi family yawe mukaganira mukatajura inshunga mukareba izaruga mukareba izagaruza haza mukazihendera obebembire ubwo nuwe nyineka wenyine kandi bintebi ebimwe nibyenda practical kugira ngo bikore oyeberireho eka tuba kujebemberera hari umuti social media tibikubasika maka WhatsApp akachenga iyo no basa kureba ngo nibasika konka hari bitakubasika hari bikwenda your physical presence oboroho ugambe n'abantu bawe barebe facial expressions zawe barebe no twazote koko kubushemerirwe no buryote koko utashemirirwe no kwesa bigambo ki abeka yawe bashemerire kukumanya nkanyineka wabo kandi actually abeka yo bashe imwe bantu mwe abashija n'abakazi n'abana bari mu kejo muhereze banyineke kitinisa
ngabanze bakigiti yes hakije bwangamba nyeka umwe nyine narabye ikintu ushanga kitafevaringa aba family bona acwa muwenka kandi umwe nyine ukashemiye kugira umwe nyine kata tuburi kimwe cyone cyaza korwa mukaye no basabuza kwije mu mwazi ushanga urwija rwiro we nandarurebo yarutaho yahize konka nyine ko bwire bwinge cyakuba nakora mukaye nicyo kureterekaye ubusinge n'ikitinsa kugira ngo mwe hakijamo kurwanagana hati konka ibyo nibibamo imitima yeteterire konka nyine ko terire ibyatwingane birumu nangwa byo bitwiremo konka twingane na no bujunanizibwa nibitana numubasa kwingana konka bujunanizibwa bumushija n'umukazi tukushana kandi uryo umwe agira ubujunanizibwa bwe kandi abukoyese nko nyongurindira mukona shuma ushemeye kuba example icyo kureberaho cyo kureberaho muka yawe nicyo kurebera ubwira umwe nuyimuka ko mu ntebe ukibutarhuringa hariya umwana yijashitamamu abanka tatu kuyabaza raki kore wowe tiro gora kundi nukwe kore wowe tire inyungu mukano noresa naje kwata nkakati na wakati mukano mwene abana ninga shaburiye no yorra nibenda kuba nkiwe abo kuba role model wabwa so eki wakore kibi umanye ngo cyakorwa muka yawe cyakoma hariwe konkana bwe cyatandaka busya financial responsibility Gira uno nyona no nanyenda ngo konkana bwe kandi esente zizira mu maka hazana bwo mweza leta mu zikazitaka bamuga zibire nyingi enyimaho twazo mu ATS ninge imyaka enyimaho abashija bakabagenda bakora ese sente zikazibamo konko shanga umushija taruhusimu taruki yaza Buganda ya pakasa yasigo mukaza wa umukazi namangu yatere senene ayine kubikira hiba umukazi ira bakaba tari ya senene so ecyo nekitinsa kiyabira tumushija hati abashija barga Buganda bargakora uriya yarye senene iwo babutya senene obuzaguye kore so ecyo nekitinsa cyabe kitahumuka kugira ngo bakabamba kureba ninga hari umushango konka nekitinsa cyabe kitahumuka cyanyine esene zikazi bazigiza nyine nutekwa kubikira nyine ko ndagamba byinjeri izoba so kabiri umumururu mucye yes nagamba financial responsibility hati esentezi norebe sente ubwire bwinje nizireta butikirizana konka numubasa kugira sente nkeka either neza mushija ninga nezo mucyara ninga nezo nezanyu mwembi kandi hatananye wanjwanze mukanja ngo turyari nyineka kandi kanumushija banya ubwabanyineka hine family ya kuridinga kandi ndubwa ko ba president takutegeka ihanga wenga nicayinire ba minister ine ba MPs na ba chairman LC1 kwikankahi so kutwe twatandikira nyineka hariho wamukurataho nabamugarakaho kwenda ngo ekebe stable but nyineka riyo na readinga ki family umukazi no basa kurete sente hatakije gukora abakija n'abakazi twene mutkora kandi ubu twakora twatahizeka konko twatahizeka ezo sente nizo kure mirimo yeka umwe abacyara mugume jyo consultinga ninga sho kwebuza abashija banyu then mukakora incho amwishikiri umushija takaza buzaho bakatwa mubonka then nyo kunda ikembanze namwe buza manyaho honora rugarangatana hata bwe bagarangatana nyanye hine kinatandika nacyo mukuru we kanwa nuwe twishiriza kandi haza mwene kindi ni maisa umushija takaza kwija akashanga wabyara umutugwa karatusa muryango ninga nahindura urwiji ngo kuwa wagambye ninga wahindura urwiji konka we yenda naruhindura atamburuze nurwo nurwo konka ayihizira gender equality yes numuganire ikintu kandi umubwire nambwe n'abakazaba nuko mukazi wanje nimukunda munonga ahabo kuba hari ubutwishitama ukashanga abamweta prudence ay nomugisha ari ubutwishitama ukashanga yagira ekiyahaburaho kandi mwikinantarebire na misho kandi ukashanga cyabana cyo cyagira ki so itabashija we are good at implementing kandi n'umwe no gukora kasama decisions konka ko mukushitama decision utakagikozere mwaganira mugira ngo hati ntwenda kombe keki kari twenda kwera umwana school fees twenda kubyare kibira hati cyakubanza niki mukaza jya twonko mwe n'ubunku banunkaha nureba
umuyaga ngwija kutera amabati ngwihaho mbwene reka tubaze twabyara imitari turya bya finance turya bya finance uko nuko mwakoresha finance zanyu mwagire sente ubana ko sente konka kukija kazomuka kandi kazomuka yani responsibility yo kareba so umushija sheme kuba namanye cyakorwa umuka ningashi mukuru we kasheme kuba namanye cyakorwa umuka cyakorwa cyakorwa ryari kandi cyakorwa banje kanya ninjango nyeneka ayine kuba nafa yo munonga ka sentache kakaba kinjo kutira akabasa icyo ninja kuchikaho abo ko bakasente kanyereka kako bakatabire kinje nabwo kitini so mwe cyenda kugira ki umwakaro gutahigwa yes kandi nyine kasheme providinga basic needs bitu muzumanya ebinte bikwetagwa kuba biruho ningashe bikutekwa kuba biruho icyo kubanza nebyo kurya icyakabiro n'uburaro icyakashatu nibyamagara nko kuraguza nebinde bikwiziraho n'ikindi cyo gusasi kushanga umuntu arwire umukaya buri nyineka tuyine na kasente ko kumuraguza kakagende kabe katahawe ku sente twazebara konka kuri jireme kagoyo kozire nabantu butwire nabo tushime kuba no buri umuntu wakwera bita ubwo zacyaro eko kagitere izina ribi togamba na muntu niwe kubagamba bamahembe akakomunikazo wawe bagamba abibire kitoke cyane akakomunikazo wana hazuri nyineka yishuka uri nyineka abasirikare nibo bakere wawe abo kuza kufuza ebyibirwe n'ikiro nibo bakere wawe umutwe abana babo wayorra muki icyo kishana nacyo nyenda tukitemo abana wayorra ki waremwa okuproviding ebyo kurya abakazi bakabeteremwe ko baza kushaka ahabwa nyineka kubura kuprovidinga ki ebyo kurya konko kuza kushaka umwe mukazi yagenda akaza kuronda ibyo kurya umushija karonda ka fizi ekinte kikumukuba mwikirizineho no bucyakwenda tikikusasa ekimukuba mugambire mukikiriza naho no bucyakwenda tikikusasa abo kuba nikiba kigamirwe kandi mufunire we out ninga shimufunire umuhanda ogumuraki solvingemu ninga mufunire solution ninga mufunire kumuraki haza mwegabira yango mwe hati nyowe nazananka niweza nanka tuterandaho umwazi ekiturihe muri cyejo konka abana bagire bata abana bashome abana barye abana bafune byo kurarara abana n'ikindi cyo busasi ko umuka ukagitera utamisho ukagira utegeka tine kindariyemo abo kuba wajinuka abo kuba washanga ryendofa abo kuba wareta wa muryango hine byakutangira abo kuba wareba uburufa nubwo bembireka abo kuba wareba tari mu buteka abamwe banywa barara yebiro bibiri batakumanya what happens at home ninga washanga nyine kabyamya muryango no harira sinziri so mwenu harobo kwikomuka ikakushobera nyabura mwe it's not too late akana no kwakushukamiza ko re wahimbuka uhimbukire kimwe yes reka tumanye ubujunanzi bwa bwitu hariho ibitongore ebyizire nibigeza nibitwisho ubujunanzi bwa bwitu harimo ibitongore bya za Human Rights Commission n'ibindi bitongore bikwatabwabe gw'abantu nabona responsibility yabo kutusha yabgabe bwitu bizire bayegesa nubazama radio begesa TV begesa bagira konka abantu okukwata ikibashemekora kigumire ebyesente emotional support and well-being omushija owashitamiseka yakagitebekanisa eka baje ebe byahatamire kare nibishoboroka twe birugumamanya nibishoboroka tine cheme kuza hagati yeka hagati y'umushija n'umukazi n'abana mani yejo family kare family zite study extended nuclear family tiyejo umushija umucyara abana washanga eka erimo butikirizana aho bwaba hariye mitwesha tayinagamba okwe n'intandikiro yo kugwa kweka n'intandikiro ya yempara no mukejo n'intandikiro yo kubura ubuteko mukejo okwihaho mwashitama mukaganira hanshonga ejo yenyine haza mukagikirizanaho mukagivonera solution tabwe nashitama ryari ninkorera Dubai umukaza nkamusigar rwibaro munda yamureje hatense katerera nubwo korora Dubai hakazaho communication ababanta bakora Dubai ne munseza hero ninga hari turi kurenga batagambire n'abantu babo video calls nibagabo video calls obana masimu hati nibatera zirabamu nabana bona baramusya no mangu mushija nagenda azakata akora myaka 3 aija
konka kana nkanka mumanya nakiyasigira yazara katakegira kugamba yareto aho kamumwama ngugu ntata aho kana kamumanya katuri so mukuru weka ashemerire kwebembera omukiganiro eki ekyo kugariza ubuteko muka ahabo kuba yes manya no manya mukuru weka nwa kwata hariya henye na habi ahabo kuba ekayaburiye nefa tekafa no gireba hapana gitangire kare yes twine mu kitwa kweta disciplinary ningashi sho kwakwija hariho umwuga gwa disciplinary ahubwo ntukoresa mnonga iroko omukoresa munonga tuburyo mungu nakoresa munonga ninga nakoresa je abamwe no bakoresa umwogogwe kuretera abandi obutatebeka no mukejo kutukugamba disciplinary abamwe bakirebera nko mukutera abamwe bakirebera nko sho kwarije nakubaba aha so disciplinary kanchi tware nku gumwa muringo gwanyine ko yakubasa kutaho ebigenderwaho byekejo haza bikagezaho akagezaho ngo abantu babikuratire kandi bikuretere ko busingi natahebira atangire cyo kubanza nabasa kusetinga some boundaries hariho I think umakagamwe hariho kushanga amagira ngo kiriye erientebe neyanyineka tina no kugistamo nangwa na no positioninga entebe abantu abamwe harabo kukigenza harabo kutanka mu sitting room ukashanga entebe hino kwishitami position yisheka hino kweri neranze maheta murere yes eryaho niyo wata hamoti ushemeye kubona ugireba ngo eje entebe ruyare tiya konkwigusho ryo mugenyi washitamo muyanyineka to kukimanya konke cyo nekintu kibakurirwemo ekibashemeye kwegesa abana bitu kandi bakabimanya wasetinga some rules ninga boundaries icyo nikikora kandi nikwera kwereza nyereke kitinisa kandi ubumwe hari abantu abo kugira ngo ite turi yakare hati for example haranko abantu emyaka yenyuma habakozirana n'abajungu so hataba baryo myaka zanshanje nana no shanga bakambagira ngo shayi 12 nana arya cyakiro kandi icyo kigumaho nubura hati nubu batakikora n'abajungu konka akakikwatara kuriya icyo akakisetinga yakitaho ushanga mukayesha 12 nubari ninga abandi bo nubu bakwenda kurya ikicerezi konka we icyo yakitaho so ibyo kurya byanyine kabasheme kwa birohesha hezo ahubwo kanyine kekitinisa kandi nubu gwaje mukomo na discipline nyine yes kwineje icyo nikirete michwe omuka umubana na nabantu abo kutura mu family ejo nangwa no muntu no gwakwija kutura mu atari mwana we kejo konkana nahendera adoptingire mike emichwejo kandi agenda n'amateka gekejo nkokuga kutwazibwa ebe byona nibiyegamira nyineka ahabo kuba yabataro umamba jangu nyineka yatari mukane ebikerere bitembeje aha ne kigambo cyo nyankore konka murango mukasheshesheshe ngo boda abakinziraho ubu mwenyineka kwa kubatarebiri hare ninga yabatari muka hariho ibikubaho ibitakubiriho yabazirata yabara mu buzima kaya giver and protector nyineka nubashemerere kuba na hereza abantu obwerinzi ekigambo cya security kandi nyineka umukejo ashemeye kuba na reba ecyo kureberaho abantu abo kutura umwe bari safe Nubarara bidongo Gideyoni. Abantu abo kutura umwe bari safe. Abantu abo kutura umwe waba providing security. Orwija muri yango ro arabantu abo kutura umaka umashugatari mu rwiji. Kandi orwiji rwa I don't care. Nibyebe bya I don't care. Wechikuri yagenda yavuna akiyabona yizanyira kasherake uba yataha umunjo bayakingaho ubatakingaho ebyo nibyita kwenda kumanya so twine banyineka abatari responsible ningashi abeshazire kukora ebasheme kukora abatakumanya responsibilities zabo kandi abamwe nibazimanya ko nkati bakwenda kuzikora kandi abamwe mbenda kuzikora ko nkazi baremeri ikora abamwe nibesiginganya n'abacyara babo omukaba no kimanya ngutari yomboga so hariho that is the basic actually wakoraje producer kataho this is biblical basic yachi ya family ahamutwaho hariho Kristo eketarmwe dini etarmwe nyikiriza
edini ni nyingi konka buri yomwe abingi bine edini zabo so wabanza kuri sitaha mutwe kurigera nyikiriza ekaneja kushemerera no basikirwa Kristo ninda yagira kara nyingi yes echa kabiri owa kabiri ni husband omwami akuturihe nyine omwami ogwe aine responsibilities ze kandi ubwo aine responsibilities ze ejo kubanza harimu to protect the family, that is number 1 kwereza family uburinzi echa kabiri to lead the family ya kwebembera family bito wajebembera kugitoza left right ninga center echa kashatu provide for the family kugira bo wasiye family ebyetago bya family echo kubaza sheme kurenga family ne byo kurya family ino buraro abana binaho kurara tubararana baribwa rugongo tubaribwa busuzi kuburizo fuhiri abana tubaribwa bicuma abana binaho kurara ate obwire bwa hato mwana kwa kurya yabyama no kwa kubatabyamreje konka yabonaho kubyama nashomaje konko echa kashatu akayifa kwa ka blue akakabira hansi ogumutake gonore umbrella n'umutaka twine mu wife kano reba Kristo yaba mhango yabashweka bona yerena karazi zona nyingi nashweko mushija n'umukazi bona karazona kwa Kristo arukara yo mushija arukara yo mukazi arukara yabana twena zona bona nibetaga Kristo abo aha kara yo mushija no jireba yeri yonka konka yaba mpango ekiri kumanyisa ngo mukazi naizira ahansi yo mushija omukazi no gwaine blue haramu wife ko Kristo kwa mutogwe kanisa na no mushija bo mutogweka very good so Kristo yabo mutogwe kanisa haze kanisa actually kigambe kanisa na kirgo mu kigambeka eka kanisa so wabo tineka kanisa nayo mwino ushanga wajeshara wagire nketine mugasho so nandiyo nigumidiya ha mucyara wife twine mu kigambo cyo kwita comfort omukazi ubumwe bambe na leta ubuteka omuka kandi ayegesa za 1 2 3 a e o ezo zono ubwire bwinji nuzegesa bw'abakazi abana bamba tanduko kwega na mununga abana baza kuzanka yishomera harbo kushangana amako bara from 1 to 5 abakazi nabakira kugira ubwire bwo kwegesa abana babo bwo kuturana abana babo yes kandi twine muri kigambo nacha ninga shokora omukazi abo muruzi nangwa batubora twenu nuborra bashija borra nabakazi mwenu wataha uyu mushija ukashanga kujanga abashija tabakucuka yes kandi je ntucuka banyaturu nkabana kandi wataha umko kashanga hatari yoko kurya hatiyo nojanga no bahota ukuntu ko korra ukuntu kugamba abakazi no batorra kandi ntubahereze kitinisa umutako gwa hanse gukwererukayo no gwabana children abana bo mukejo abana nabo bina responsibility yabo to love parents mbakunda abazire banyu abana bine kunda abazire babo na munonga haterebo barya amashomera binyito barabirebe konka abana nibakunda bashime kunda abazire babo kandi wota kunzire muzire wawe icyo ko uri mucyage cyo ko aho ko think mayano za kundo horo kwito muzire wawe abantu bono bongeraho konko banzo kundo muzire wawe and obey your parents kandi obahereze kitinisa ekibara kwaburo cyurre kandi kigendereho abono babana ekibara kwaburo cyurre kandi kigendereho umwe abamwe abana nabatekateka ngo umwe babahabure bwire ninga abazire babahereze ebitakire kugira umwana wo kwa kukireba idataka kibasize ninga ticyamushemeza konka omuzire ninga shumukuru wekeji nabarebiri umupasti arebira mu byahati kandi arebira no mu birukwije so no hakwiro habuzi bwo kwabura umwana yes kandi nyine ka ashemere kwereza kaya twatwajigambire na no providinga basic needs ninga shi kandi aka protecting abo mukaye nkuko twatwagambire haraho abo kushanga omushija na raro munju konka actually tarinju eryenju konka erya hato yibuza unashikuba bugire cyabatahira namwe ntakijo businge munso abo kubushanga no rwigiriro rw'encebebe na no muyaga gwa ruterando basa kugenda ariyo mafuri tine kimukwasize nangwa no basa no kumweta ngo mugabire no rwigi narwe abo munafuwo kwija kurwakira hatayo none urebera ngo nakaruho tukaru ari nyineka kashigende kibe kityo ushanga urwigi turuho konka
narwetenga ine cyetengo cyarwo n'ubure nakora rumureme karayine cyaka cyaryo konka runa hariya nangwa barakugabira n'urukugabira na namwe go kugokora gakurema wagira ubugara so hataho ntukorebera ngo responsibilities abamwe tuzibaremere konka tubazitiriho kandi abandi ntibazimanya konka tubazitiriho ngo bagire bata ngo bazikore so abashija nimbashaba nangwa n'abacyara mureke twenda tuyimukire hamwe tombeka makagito abo kubeka n'ubwo musinge gw'ubusingi iwo kujya kugira ubusingi ukazamurumo umutebekanisa program nimpamya ngo wabatine busingi umuka ukaragayo yine bikuyomberire teganise nubwo kikamurumo to performing aje yacho abinja bemirimo ntukira ko bantu gamba nabemirimo kansarazo bungi batweta tuganira na n'abakozi bemirimo on work related issues obwiro bwinji omuntu yabayine issues omuka na mnonga nka domestic violence n'ibindi bikwizira omwe obutabanguko bwo mumaka ntukira ko banza kumuwera na mnonga kusotinga ebyenyime byomuka haza kwaraze kwijaje refresh no basa kuchero ijo refresh ko nka waka performance reme bareba waza ko mukahumura aha akahumura TV katakizire ko nkiwo ryo mukahumura so banyine ko mbatire mu bwire ntumayisa na namero mubambe ushakipeka omwami Gideon tubireje umuhumuriza n'uwatwine mukashonshere cyaka aho kutuganirira ineka noha kandi ubujunanizo bwabwe n'ubuha sebo ukiri nyineka ninga bakakora byo mukare twaza kumura ntakwantugaruka kazo mutuma gw'abashobozi banywani bitu nabwanyuma kutije nza kwantendera ahanshonge gitego kutu ohurekereze yocho kunyo cha sting obundi kikakwijutya obanyineka oshyikira abo kwankigarura amagara tukhereza amanitsa energy drink obugara tubusigaho embere sitambureje kazo mukahumuraka nitugaruka tabarukayo mukahumura ko iwarmu natureba nukwe turi nsitambura tutyo na program ite ya CCM country cyo butoni charity omuhereza dakika 35 ezarigo mushahiti ya kabiri tikino mjenyi wito mwami Gideon tubireje ukuna muhumuriza turya ha kigambo cya nyineka boha kandi ubujunanizi bwawe babuha bishoba nyineka ninge bintu bukasisikara kare umukumanya ningo mbutamanya omukuremwa ningo mutarukuremwa konkoro kwesi zankana ngabo kuba inabo yo no yesiginganya bwana uko tucumwinaha sakwantenderera ahadakikana n'itano omushahayitu ya kabiri mbwana ebitwagambire nibinji konka cyo natwongeserereza naza kushanga nashanga mu mazima nyineka akaba inobujunanizi bwa burukogaho konko bundi obutaru kwijuka bwana katurebeyo turebe kitwatwa hikatugumirize mwaho webare mnonga umutebekanisa hata ihizira umurembe gwa education ninga ogwe byo bwegese nyine kata kusupporting ebyo bwegese nabona abari nyine kashobere hata kijo kwega akijo kushomesa abana hata kurugire bitantuganire nyuma wabo tarukubikora utakoresa mani esaha burangite ni yere kurembesereza ngo hondeze iyo fizi noza ugiye ikikumanyisa na baba takusapotinga ki nabwegese konka kora responsibilities zawe kora umwoga gwawe nkanyineka upakasaka sente kabeho hazoshomesa abana kandi bitiyo ntugamba ensigwe zitiyo ntusiga noja kubyihura nyensya noja kubyihura ncyakare abana bamara kutunga ubwegese abana bamara kutunga emirimo mirungi abana bamara gukora business zikatunguka ebi wabegise konkiwe iwe zaho yeshweke ekiwasiga hato mburangiti ncyakare neja gumera burangiti kwera kure nuturahe so banyineka mureke tukore munonga kandi tushomesa abana ko kushomesa umwana ebirungi biryo misho maintaining family traditions noreba twine culture twine culture zitakushana hariho culture z'abanyankore hariho culture z'abaganda hariho culture z'abatoro hariho culture so twine culture zitakushana hariho na culture zebika kandi hariho na culture zebika na traditions so
omushija kanyineka toine kwechwa ha Ruganda toine kukora bitakwikiriza bwa nakarcha yowanyu mpurire imwe kumwe n'umuzire kiwo tunagire ki honi wayechwa Ruganda manyejo ni family yawe hati family yawe wareba yakorga muninga waje chwaho mbagira ngo ifire tiyo bagirwa mugo bagwetyo ebinga she bagwe so omushija ninga shinyineka mukuru weka protecting abana bawe umuringo gwo gukora iby'abandi bakora kandi bishemire kugira ngo niwe uteke entunguka omuka yawe na no mucyaro kandi ubundi oshemeye kuba no participating ninga shino yebembere ikintu cyo bakweta decision making ninga okuchwamu ninga okusharamu omuka yawe decision making na izero bintu byingi konka you should collaborate with your family kandi nyenda turebere umwe na munonga aha families ninga makagaji zirabana bakuru ati nkitwe turiyo mukaya yumwami kasigire turubine kasigire turiyo abasha bakuru n'abakazi bakuru hato umwe ko kwikaho umwe muzeyi yagamba hato umushanganwa agira konka kandi hati kurigire nsa yahika hateki ni cyenda mweki kandi kutukoreke bundi kikaboneraho kandi mwikirizana hati nico twantugamba bwangambanye ko mu family umwe harawe kwikabukanga nico kintu cyo kushomesa abana kuko bashomesa abana ubundi bakwabure ekirungi ninga cyo kibota kutekateka ikibe cyo tekateka muri kirungi no manyote nyo mwana wanje yazo mwishomero ruti naza kubaje kuko shanga mbagira muhaze arurengo rw'amashomero hati umwana reka tumite mwishomereri so evyo nibyo birungiye bituriyo ntusiga hati kandi biturihura nyensya building and maintaining relationships abantu nubagira abantu haraho abantu abine akahehe mu mikago umukukore mikago wanywana omuntu nangwa no buwaza kumenywana to wamucyondoza ho kureba na shake nakunda kinayanga ki nyencha kare atukando guhatwatere nyotine kinsha zire nyumwana wo musingo manye yitware tugenda bayida wo nyondi musingo ngakopa uri nyondi mugina uri nyamwire so atoshanga nyonunjiro batanojya ki akonaka he yetware funeme kago mirungi kandi ukora abone mikago maintaining ugumena yo nyine kan wayine kuba nanywana reka nyine kanywana reka haza abantu bakusupport abandi tongeserere manya hati nabandi nyine ka nywanere sister Charity ninga shomwami Andrew hati nabana banje nubaba comfortable bamba hurrangu nazo woha wamnywani wanje kandi nabo mbaba comfortable bamba naza kugenda ncyakare ninje tugenda nabundi ahikayereba muhara wawe ninga mutabano wawe nabo banywana raho hatosanga friendship yagenda yargo mu generation yitu yaza omundije kandi ubundi umnywani tagira umnywani tabura kiyakuyamba manya munywani wawe mwana wawe umwe no korereza utaruho yego kugira ngo nahagire cyabo muka mbwe nakandi abo kuba nabana kumanya nabana amanye cyo kunda namanye cyo kwanga bambye ngo nankakoze reki munywani wawe naje kwimuka mu kiti cyawe agira ati no munywani wanje unkumanya naka ikitakutubaza sina no kurabo ombebuga byabo tkuzahizo kashata abamwe banywani bitukana bakutugambe bakutusiba hebi so esezere ne hinduka kuko nitenza kwihinduka nayo kandi etakusiga ekirije ogende necho omwe mtakajya ngo abacyara nabariramo abacyara nimwe mu rubanyineka hapana nimwe mu rubanyineko muringo gwanyu kuretwa nkahi mu rubanyineko muringo gwanyu okunakwereka ambreleria kugira ngo ashira kuturekera za fees na no kushashura za rent hapana nangwa apa fees wana ushashura fees yo mwana wawe kandi mukama yaba kukwasizo kagikoro kashango yine yikushashura konki nyine karoti it is okay as long as mwashitama mwakiganira tuyatse muganira hati esente zo mukasumwe ni kura hato baniyo wato bodya mabanje omukazi washimye kwa narya kafuna narya mabanje mukana yirukanga no mukana hapana ekikire okuyaho nyine yaba arigire ahabugabe bwe yaba arigire responsibilities yaba rekere gukora ibyashimye gukora hazabwo no shanga muri hatari mukarungi kone washangorekere byoshemye gukora ukakora ibyo utashemye gukora kabibiro kwega umuri hatari mukarungi kone rwene mureke tumanye ngo muri itu hashemye ko makarungi kona kandi karumu so hato mucyara primary care giver mbwene we kandi umucyara hariho umushijana ya care giver konkaro primary care eje yo kutandikiraho nyona nimbasa kugivinga care umwenka shashura fees umweninga kareba fees okwera shashurwe konka ni umwana munabise bijeri
yes umwana munabise bigere fizi wazironda kuko umwana atanabire yes kandi turaronda ibyo kurya nagenda nashaka ikitoke nakireta ninga nagura utumuntu natureta niba tutekereje umwana tukundi utakazitambuka so twasagane turebe ngo ekayagireta kandi ubumwe niba umucyara teko tuzi tukunywe ututumukabada ningo tutumukagirika niyo kogizegi ningo mujaganuzi munywani wanje kundije nawe atakagwa mukejo ngwinaje hatina kamstare utakabo mucyara atyo hapana nanye kundije na mutahi wanje ninga sino bunda ko mukanamara kunywa kurya kacamushana kanje wanga burra kacamushana karya ndezi aho akakopo ko twizi ninga kagrasi ko twizi ninga se chikopo batakaza kutera mwamizo mu grasi bakabanza basimura mu bushera arahama kagafubire nakujya ntaro ekeyo kikabu ukagira utumutinguza kunywa mu twizi azisheka wafireyo isheka fireyo kandi haroro kumugarize nyima mpurire mwe numureke twatanse ubwo nyine kamandi yo ni mucende mureke twatanse abana abantu batakije wawe bakashanga abana nabashakubi ye nangwa yefube izobe ryo bayonje aha nyene omujenya atakija ukashanga ubwana numuza kumutemba kumharagata kumusige byo mbese none omujenya nondatera kana kawe takatera konka aramba zinagwize mbakwesa ba Jaden bayi kongati kwenda gagamba ago gahangira social media konka omukazi teka tobuteka omukayawe haza nangwa na munonga ohabura umushiza ugira twonka iki cyaza kuzo mu buteka ntihitaga mweki konka kandi tugure kateni zinungi ndeba kateneriya ekuzire rero kubaragigure niwe jozi utakayika munju ukashanga kateni ne kunkumukefufu omuntu akabura nayo kushitama aro reveranda yatayire nkareba reveranda rukuburura ngwina yatayire kuyagiye kushitama basimuro batenengaro azo wasimwire kuyagira twiyarebera atangaro yasheka iwe nyineka washeka ati reverend abakoreke ego role model and guiding influence esaza kwase kudachika ucheka ndibona nabatwa messages it is fine gumza decision maker umukazi nabona participating umukora decision kaya giver kandi nahereza kaya and which is extended to the whole family akana kagire byakahikaho na mnongo babana bato nohura kirukangiro wa mama ikigambo mama hino kukugariza mu buteko mu mwana yirukangiro wa mama atakahika atkagwa umwana yapfungiraho aha mwe ntatakanje kahumura so twa hatangu yazira yes yazira ati charite mwe barumura mwogo ngwenu mwatkora hanjoka ndi Jeni ahakatete amazima bashija obujunanizo bwabakaburugaho kare hata nabo nebenda kushwerwa ogwo no kubanza owa kabiri yajangunga habashija bahatu mwegaruce mukirenzire ngo no mweta Abia nawe niko yashoborera ati Charite nimba sima habwa program nonje ndi James ahakaza bishi omuru kugamba obujunanizo bwa mugira ngo abakazo makaba bayo bogendo fayo oyenda ngweka yawe beje konka no mukazi wawe na yenda sijabano muka aze kukora kandi orukumuhabura cyumwe hati orije kuzabana yaboha umjano bwarezira buri cyumwe twine bye haje nanye kashomai also want to go and work akasenta kanje nanye karebe you know ngendo tugenda kuronda zeno ndije ati amakata gatiriho bantu mwiga kafakari nta kintu umuntu urukora ubujanizwa bwe umuka nabana hati tukabarekera ba maidi no bari kubakuza bakabaha buri muze gwona uguyeta ande okurgaseta umurakampara abo tuba maidi tubasigira abana then uguyaja good morning Charity, thanks for the show, we love you guys. If I may tell you the truth, we no longer have such families. Those families were of our parents and grandparents, but for now we have houses built but no families. Ngumenya kubugamba majangu ninzira kugamba bugamba biremye zoba naje ntchuri ngeni baba bagi hayo twasigaze dakika nkemwe yonka ekirungi atwafuna first hand information response yes ebyo nibirgo mu bantu buntu uguyagamba cha maids abana kubarekera maids
turiyo gezaho ufune akire ugambe n'abana bawe iwo mushija we iyo mushija we iwo mukazi we made nabwara kuyambeho ma made nchimanyiso kuyamba yes so nabwara kuyambe konkobe ni waba main kandi na munongo mushija na ndo mukazi mufune time eje yimukureba ngo prime time nangwa wagiye uti nyobwire bwanje buko bandu fresh nishanka mukaga ninga shayikumi gezaho ugigire n'abana bawe manya eating habits zabo manya urukurya kubiyo urukurya nacyanca kuza umanya no mururu umanya urukuzora misho bambarya umanya ya nabo umanya umuto mhango umanya urukhakana umanya urukurahura abandi then urebe ukora abashobora tuguya gushobora takumanya ubutagira bwire na family zitu nico nchimwabi turetire bizubu bwo butamanya family yite cye kwenda nane cyeta kwenda kare katwatansize hamwe kandi nimba simo kutureba ugume n'umutu abakazi nibenda kuza gukora atabana bakorera abakazi nibenda uza gukora azo gukora kushikiri as long as musitama hansi nko kutwagamba hari kibete kimeza sitama hansi omuka na no mushija wawe no mucyara wawe akasente niketagwa muka abanji abanda bashijana banganga abakazi batazakora ahabwa accountability ibakwereza akasente ke kikazi kakaba akasente ke kikazi yes akasente ke kikazi konkare katushitame twikirizane turebe kutwayombeka family tutarukombeka individuals nyonko mushija ningiwe nko bitishe katacho makajato mukazi wotaza mukoro kashitama ha cyanga tukambinga tukashoro ndijo atakabo kwikirizana okubinga kushoro ndijo no basa kuwayongere kiziba kindi adinga so umuringo gwo kugira ngo raguruze ndwarege ya kwasire ikire kandi ugaruko bushimire mwe bare munonga nasigara ndane kuri hihindetsera marikera ha umuhumuriza wanyu kandi nabakwata mwe bare munonga mwe bare munonga barebi ba program ejikandi kwe twahindira tuti konka twareba ngo kushitama mukaganira no byakwa byakodiro mu ngaro mwe tempora mubihabihe muganire mugaruka ameza nabwanyuma mugende omisho mwishwe kuri yo kumwatanitire mu rukundana mwishwe moment sezo niza kubagarukanisa ben mugarukeje ahakimeza koko muhumuriza yatuganira nico butungi cyabitse na nyinko na humurira na mutayi wanje omujenyi wa Gideon tubireje twaza kwakira bisinsino gumaha program ya sisemuka bye